Omnyishenjero wa Kazo Dani Kimosho nuwabugine w'abakazi b'ekitongore omurakano ne Kazo kandi ogwa bahijiro kukwatanisa okwegitoro mu bigombe by'entunguka baba nibenda kweyiho mu bworo bwena Kristo ryo tutero rutamu rurungi omu direction nungi kandi ebigombe ebi kabiri ninyenda tugume tubicekingaho mwana ntungire tugume tubicekingaho kugira ngo aho umwaka wamaze kuremerwa nite twandi tubasa tubambuseho ugumizemo no gukora intunguka cyakiri kirungi ngo at least parish yona washanganywe mu groups 3 kandi registered kandi zirahameze no buciko mumanya n'ibintu bingi n'ibyo abantu bagambira waha kugira ngo groups zazitine bwebembeze burungi special mu buciko ushanga ngo cyo kizize kuzita umukuru w'entebe ya katano Reverend Samuel Mugishaka Tugunda na wahitira mukorogu kandi na washabira abacara okura terenkora yo kwaburwa kwa mukuru w'ihanga batungure byaro byabo okwo wenka no gwine ntase ya wenka nk'umuntu konka kumukuba muri abantu igana hati banzorebe entase y'abantu igana mwene mwakita hamwe mwakora umukigwe cyo noja kushanga waganyibwamo ukukiro kwakuba nokoro mcyawe nkoti abo kuba ebigombe bino mugasho n'ebigombe binemizi ebiko handikisa eba members bakugendera a constitution eba members bakubugabugana ombonaku obashemereye kubugabugana ejo groupe inareba mukeronda mu representatives batano ninga mukaga ninga mushanju nibabara batano kwikahari 10 mukiha mu groupe nimwe mukatungeza bande bakutunga miliyoni 10 ninga munana ninga mwenda Kimosho ahendira hira abanyakitongore miliyoni 3 za buro omugandi makuru omnyishenjero kazi wa district ya Chenjejo Honorable Face Firo Kunihila obari yamukorogo kuzaguza kiro cyabatata ahijira abashija obutazareryo abakumanya kuzara. We have men who know how to produce. Kwa kumubuza n'abana bangahe and you ask how many children do you have? Ajati bwenga isha 15. He said but for sure you can say you have like 15. Haza taine mwana alikuja mu school but responsible having no one going to school. Taine mwana aina majezi alikuliaje. No one with knowledge eating very well. Haza na chizana but he's still producing. Omukorogu gutebenkanisibwa aba Western Uganda Face Based Organization Network ninga Shufbon ansi enkora ya Joint Initiative for Strategic Religious Action ninga Sijisra ekitongole kikugenderero kugitenyikiriza zona omubyentunguka. We lacked dream mentors. Just look like bakabura obo kubahabura kugira bitekerezo byabo. But now through these religious interactions, konka mukuganagana kurabira mu nchiza we are able to mentor dreamers. Hati nitubasa question kandi tuketwara umurimo nyesero tukabechi omukatoliki omwisilamu omukristayo owabishaka omurokore twena nituteraga ishomero kandi masaza haru onesa abana bona bakorachi bashoma stardili kandi ngende dini zona hejezi za Mungu kwa tutazireba kupatanisa tipulimu hapo kubali ya wa Mungu nyowendo mukristo utishemere kumyirira hehi abana nibagira ngo ekigendererwa no kwenda ngo abantu bakorere hamwe kandi batungukire hamwe to play football, to enjoy and to embrace life. Kirungi muno kula abantu beterene kuruga mu bikare bingi benyikirize zingi turwane bazana mu mpira kandi nibakora hamwe. Amakuru agagasha kwa Richard Nahabwe na Daniel Bingana.